Sanibonani nonke izizwe ngezizwe. Yey bakithi olibingelelayo uPhumulo ke. Bayamazi kuPhumulo into ekhanda elikhulu akekho ongayazi. Umhlaba nje wonke ngihamba phetheke lana uMadla kaDlaka. Insizwa ewumthandazeli edumile lapha ku TikTok. Ya ithe nje akuvakashele mfowethu ku podcast yakho ke sizoxoxa nje ke. Akukho okutheni ke sizoyixoxela nje. Sacela ukuthi azazise nizokwazi ukuthi nimazi kahle kangcono umuntu akageze ngageza ndoda. Hawu ndoda. Ngiyanibikelela ke umthandazeli lo Madladlaka lizulu yekela lento icabangayo ngoba izulu isenzeni selizwile. Indoda ke lena elapha ngeswasho indoda lelapha nangamanzi. Unenkinga ke yayo yonke into obhekane nayo angilaphi ngamakhambi. Kodwa ngilapha nje ngeswasho indoda eshaya nje isichitho ngesiwasho le mfowethu baningwele sengibashayile impela kodwa ke ngiyatholakala lapha eMajuba district Bana ke Madla kaDlaka mawuthi wena ulapha amanzi aba umuthi angithi konke ngithi kuyimvelo angithi lo wasidala ngithi wadala yonke into amanzi nje yazi awumuthi yazi ngoba nje wena uphile ungamanzi wena angithi ngisho noma uyalapha kulabo esilungu le esibhedlela bakufa idrip angithi amanzi basobe kubuyisela amanzi emzimbeni mawuhamba futhi uye emanzini usukuhlanisa amanzi uma amanzi nje aphila la ku nawe futhi nje yonke into ingamanzi mangithatha ngikuse emanzini ngisuke ngibuyisele amanzi emanzini. Alright manje ngitshela mina mawuthi uyatholakala emajubili kuphi la onesigodlo khona. Hoy ila ngisebenzele nje khona kusekhaya ke lapha eMajuba district kodwa ngitholakala mina ke eNewcastle osizweni ngizothi nje osizweni noma emadadeni ngoba ngilanga seTheku Mall la kwaziwa khona ukuthi plus e1563 mawehla nje ushona ezantsi kwaMbhele ila ngitholakala khona. Alright manje ke uMadla kaDlaka into lapha ngayo amanzi kuphela ulapha nje ngamanzi ulapha ini wenzani Madla kaDlaka. Okay ngoba ngithi ngilapha ngamanzi ngilapha ngamanzi nangeswasho iswasho nje ngiyakulapha nje ngaseswasho mawuthi wena ufuna nomsebenzi kuneyiwasho nginika zona ngithi ngibuye ngisebenze ngithi nginama product lama product ami iwasho nginembiza futhi njengabantu besilisa ukuthi nje siyazungeza thina ngithi mina ngisiyoni uzungeza ngolesithathu nangolesihlanu emveni kwakhona uyahamba endlini kukhona ngiyahlupha ngiphumulo nino mama ngikaniwe noma nizacinga egcina kwakhona uyafika unawo 1 million mara umama kodwa kaneli nabo mama khona omunye uhambile wayoshada akayitholi ingane ikhona imbiza la ngumthethisi na kusuthi wena umuntu akaneli ukhuluma ngani manje kusakuzwayo manje gcine mina phela sisemanzini ngaze sifike kanjani la. Alright ke kuze sizoya lapha mfowethu emanzini amanzi mfowethu ukufike kimi uthi uthi ngakunikeza nje iswasho ngithi thatha amanzi la wasempompini awasekhaya and then bese ngikhulekela lawo manzi uNkulunkulu bese yakhuluma kuwona lawo manzi noma ngithi mina phatha ikhandlela imhlophe bese ungithathela amanzi njengalabantu nje abaku long distance nami ake kuse Cape Town nokuphi baningi ngithi abantu engibasizayo umuntu basikhuluma naye ku video call ngithi akaphatha amanzi awafaka eglasini abowafu bese ngiphathela ikhandlela imhlophe bese ngikhulekela lawo manzi bese ngiyamtshela lawo manzi ukuthi uwasebenzisa amalanga mangaka yiwo wona amanzi lawo wengikhuluma ngawo noma umuntu unesikweletu samanzi ngiyamthatha ngimuse emanzini. Okay hayi ngiyabuza nje amadoda mawuthi wena khona uyacasha la mangithi khona la uthi khona umuntu makuthiwa kuyenzeka ukuthi umuntu abe ne1 million kanti angamnelisi umama. Okay nje lapho ke mfowethu Phumulo unayo 1 million uyasonta njengathi thina osigege amakhalanga subsopin ini angithi lapha izinto lapha ziyonakala ngoba sijuluka kakhulu sobuye usukhathele endlini uyabo mase kumele kwenziwe inkonzo umama awusakhona ukwenza lento le yenkonzo noma no 1 million wakho mara kodwa enkonzweni awukho right woza kumthandazeli Madladla ngizokunikeza imbiza uthi ube flex ubuye nje ngiyeza kuthiwa uyakwazi ukubeka umuntu isandla phile ngesandla nje lo ngoba isandla vele isona phela isandla lesi makunikeza umuntu ngendlela engekho right ngeke izimsize leyo impela kodwa mangabe isandla sakho siphilisa inhliziyo yakho iphilisa yonke into iphilisa
yonke into yakhe izoba right. So inamba ongatholekela kuyona noma sethi nje khona abantu abafuna ukuthi hayi bo Madladla awuzongibeka isandla hayi Madladla ngisacela ukuthi siyemanzini ungangisemanzini utholakala kanjani utholakala Okay mfowethu lapho Phumulo mina ngitholakala khona ngiyatholakala ku Facebook ngiyatholakala ku TikTok ngiyatholakala ku WhatsApp ngiyafoneleka futhi le number yami ye WhatsApp ile futhi ngifoneleka kuyo number yami ithi 078 311 9034 ngiyiphinde 078 311 9034 ku WhatsApp uya WhatsApp iyafoneleka ku TikTok uyangena ku TikTok ubheke umthandazeli uMadladla uzongithola nje lapha emaphejini kuningi la futhi into ongayibona mawuya ku Facebook uyangena uthi Sizwe Phasmo Ntshebe uye lo zomthola Sizwe Phasmo Sizwe Phasmo Ntshebe Sizwe Phasmo ngiyakwazi ngiya-understand ngisazombeka isandla naye mengiqale ngaye ngoba unamalimi kodwa but induku yena uyiphethe uSizwe Phasmo Ntshebe Sizwe okay bafowethu sacela ukuthi ke sihambele siyomfollower uSizwe Phasmo Ntshebe Sizwe Phasmo Phasmo Ntshebe bazwile abantu bazwile then ku TikTok ku Facebook uyatholakala khona u Facebook lo okuhlula u TikTok umthandazeli Madladla okay bafowethu sicela sihambeni whenever ufuna ukusivakashela lana ku podcast yami uvumelekile uthuze ungifonele uhlele usuku sizoxoxa bafowethu abantu badinga ukuphila badinga ukuphila ngamanzi ngoba le mithi lokho niyisebenzisa igcina ikhanda isiqici awubachazela le mithi le enisenzisayo awukwazi iva alikhishwa ngelinye iva yebo sonisizwe sithi iva alikhishwa ngelinye iva kunemithi ephilayo kuwe waya kubabu usibanibani ubabusondezi ubaba umkhathini ubaba umbhele ubaba uDlamini ubaba umdluli wayo yonke into yolanda imithi isiningi la kuwe buya ngizokugeza ngikhiphe leyo mithi ngiqale kabusha ngamanzi bese ngigeza nangeswasho and then ke usizakala follower wena lapha ku Facebook follow lapha ku TikTok ungu-WhatsApp ungifonele kule number lengishilo 078 and usazosho uPhumulo njengenyanga ke lezizala emajuba ngiyanazo ngiyanisiza anginivaleli ngaphandle thinta le number ngikusondeze eduze kwaPhumulo ungabe usewuthi mina kunenkinga ngizokusondeza eduze kwaPhumulo thinta mina ngikusondeze angikho imali mina ngizoyifuna na drink futhi ayikho ngizofuna udrink uzokhipha kulo baba lo Danke ke bafowethu siyabonga kakhulu bafowethu siyabonga kakhulu ukuvakashela uMadlakadlaka sibonga kakhulu sibonga nje siyangconcoza nathi singoPhumulo sifollowaneni ke nami kufollow ku TikTok ngoPhumulo ke ku YouTube ngoPhumulo Facebook ngoPhumulo SA siyabonga